Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko imirwano yongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo mu dusozi ngo dukikije Sake. Mu yandi makuru kandi nuko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yatangaje ko ngo abayobozi b'u Burundi ngo batubahiriza inshingano bakwiye kuzajya ngo bakubitwa cyangwa se bagomba gushyirwaho ikiboko. Mu kanya makuru yacu ku buryo burambuye turayahera muri Kongo. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imaze igihe yumvikanamo umutekano muke. Ni mu gihe umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bakomeje guhangana mu rugamba, aho ingabo za Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR bakomeje guhangana n'uyu mutwe wa M23, ariko bigakomeza kugorana. Ari nako umutwe wa M23 ukomeza kugenda wigarurira uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara. Biravuga ko imirwano hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo, bivuga ko imirwano yongeye kubura muri iki gitondo. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, biravuga ko amakuru nyine akomeza kugenda agaragaza ko cyangwa amakuru akomeza kugenda agaragara, aravuga ko nyine umutwe wa M23 wongeye guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo ku misozi nka Ndumba ndetse ngo no ku tundi dusozi dukikije uyu mujyi wa Sake. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa rero, amakuru atangazwa avuga ko nyine M23 ngo ariyo yaba yagabye ibitero mu gicuku ngo igamije ngo kwirukana Wazalendo, ariko ngo ibyo ngibyo ngo biza kuba iby'ubusa, ngo Wazalendo ikomeza kuguma mu birindiro byayo. Nk'uko byakomeje kugenderaho bishyirwa ahagaragara, ni mu gihe kandi habarebe ngo se habegereye aho M23 yari iri bo bavuga ko ngo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harimo ingabo za SADC ndetse n'abandi ngo aribo baje kugaba ibitero ku muhanda Sake Goma ngo ndetse no ku muhanda Minova Shasha. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, bivuga ko ubu ngo hagiye gushira amezi agera kuri abiri ingabo za umutwe wa M23 ugenzura cyangwa se ugerageza kwigarura umujyi wa Sake, ariko ngo byakomeje kuyinanira. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ibi kandi bibaye mu gihe mu minsi ishize amakuru yatangajwe ashyirwa ahagaragara, bavuga ko umutwe wa M23 wigaruriye teritwari ya Rucuru hafi ya yose. Byavugaga ko ngo yaba iri kugenzura hafi 90% y'uyu mujyi yo muri teritwari ya Rucuru. Nk'uko byatangajwe rero, ni mu gihe kandi mu makuru yahizwe ahagaragara mu minsi ishize, ingabo za MONUSCO zatangaje ko ngo hari abasirikare bayo 8 bakomerekeye mu bitero byari birimo birabera mu gace ka Sake, ndetse byakomeje kugenda bishinjwa, aho ingabo za Kongo FARDC zashinjaga umutwe wa M23 ngo ko ari wo waba wagize uruhare ngo mu ikomereka ry'aba abasirikare. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abishyira ahagaragara, bavuga ko doko nyine umutwe wa M23 ngo ari wo waba wagabye ibitero ku ngabo kuri cyangwa se kuri izi ngabo za Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, ariko abandi nabo bakavuga ko ngo Wazalendo cyangwa se ingabo za Kongo FARDC arizo zaba ngo zagabye ibitero ku mutwe wa M23. Kuko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, amakuru bivuga ko nyine ngo muri aka gace haguye bombe ngo ndetse muri inkambi za MONUSCO ngo n'ibirindiro bya Kongo b'ingabo za Kongo FARDC ngo biraterwa, ariko ngo umujyi wa kugeza amagingo ayo ngo biragoranye kugira uruhande rwaba rurimo kumenya cyangwa se kuba hamenyekana uruhande nyakuri ngo rwaba rurimo ruragenzura uyu mujyi. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, amakuru avuga ko aka gasozi ka Ndumba ngo gakomeje kurwanirwaho. Biravuga ko nyine doko amakuru akomeza kugenda avuga ko ari ngo ingenzi ngo cyane ku muntu waba ushaka kugenzura igiturage cyo muri Shashango ku muhanda Goma Minova. Kuko byakomeje kugenda bitangazwa rero, umutwe wa M23 wakomeje kugenda uhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse ari nako wigarurira ibice bitandukanye. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 bivuga ko ngo ahantu uba ugiye ufata hose ngo ugende ubwira
abaturage baho ngo ko uje ngo kubabohora ku ngoyi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi nk'uko amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara. Mu gihe gishize umutwe wa M23 uhagarariwe n'umuvugizi wayo mu bya politike Raoul Sekanyuka yatangaje ko ngo umutwe wa M23 wahanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse ngo biza kurangira umutwe wa M23 utsinze igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse ngo biza kurangira iki gisirikare kibangiye amaguru ingata ndetse kijugunya n'amasasu ndetse n'izindi ntwaro zitandukanye. Mu gihe kandi umutwe wa M23 wagiye ushinja igisirikare cya Kongo FARDC ngo ko cyaba gikorana bya hafi n'ingabo za MONUSCO ndetse n'umutwe wa FDLR. Mu gihe kandi mu minsi ishize humvikanye amakuru ubwo yashyirwaga ahagaragara n'igisirikare cya Kongo doko nyine n'umutwe wa M23 washinjaga igisirikare ingabo za MONUSCO ngo kuba zarahaye ubufasha igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR ubwo ngo bari mu mirwano, maze abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR bakaza gukomerekera mu bitero, bikaza kurangira ngo igisirikare ingabo za MONUSCO zohereje kajugujugu, maze ngiraza ifata inkomere zose izerekeza i Bukavu kuvurirwayo. Ni mu gihe kandi n'ubundi raporo y'impuguke za Loni yakomeje gushyira ahagaragara amakuru ivuga ko ngo igisirikare cya Kongo FARDC cyangwa se Kinshasa muri rusange yabikorana umutwe wa FDLR ukomeza kugenda uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu gihe kandi perezida w'iki gihugu yakomeje kugenda cyangwa se Kongo yakomeje kugenda ishinja u Rwanda ko rwaba rufasha umutwe wa M23 guhungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ihakana ibi birego ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha umutwe wa FDLR uhungabanya cyangwa se urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko byakomeje kugenda rero bitangazwa, abakurikiranira hafi by'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kwibaza nimba mu gihe ngo Kongo yavuze ko yaba ifite abafatanyabikorwa abayifasha guhangana n'umutwe wa M23 urugamba rwakabaye rwararangiye, kandi bakomeza kugenda babwira cyangwa se baburira Antoine Felix Tshisekedi ko agomba kuba maso, kuko ngo izi ngabo zivuga ko zaje kumufasha ngo arebye neza ashobora gusanga arizo ngo zimufasha guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ni mu gihe kandi ibihugu birimo Malawi, Tanzania, Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo za MONUSCO n'u Burundi bakomeje guha ubufasha cyangwa se batangaje ko ngo bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu kugarukana amahoro n'umutekano muri ibi bice bivugwamo umutekano muke. Ni mu gihe kandi ingabo cyangwa se ni mu gihe kandi abanyekongo bari mu nkambi zitandukanye bakomeje kugenda biyamiriza cyangwa se bamaganira kure ibi bihugu bivuga ko ngo byagiye gufasha Kongo kugarukana umutekano, bakavuga ko ari byo nyirabayazana ngo by'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo, by'umwihariko abari muri Kivu y'Amajyaruguru bari mu bwoko bw'Abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abanyekongo bari muri Kivu y'Amajyepfo bavuga baba bari mu bwoko bw'Abanyamurenge, ndetse n'abo mu ntara ya Ituri. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, bavuga ko abari bo nyirabayazane bikomeje kubera muri Kongo harimo ubwicanyi. Ubu bavuga ko ngo ubu bwicanyi ari jenoside ikomeje gukorerwa aba banyekongo. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, n'ubundi abakurikiranira hafi ibya politike ndetse n'urugamba rubera muri Kongo bakomeza kugenda bavuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yakagombye kuba ari we yakagombye kureba cyangwa se akareba umuzi w'ikibazo, aho ukomeza kugenda yishyigikirije ngo abazamufasha. Ni mu gihe kandi bamubwira ko nimba ari uwureba yakagombye kureba, ni mu gihe imyaka ishize izi ngabo zivuga ko ngo zagiye gufasha iki gihugu kugarukana amahoro n'umutekano muri Repubulika, n'ubundi ngo nta kigeze kigabanyuka ku mutekano muke ukomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukiye mu Burundi ho perezida w'iki gihugu Ndayishimiye yatangaje ko ngo abayobozi batabasha ngo kubahiriza inshingano zabo bagiye kuzajya ngo bakagombye kuzajya bashyirwaho ikiboko cyangwa se ngo bakazajya bakubitwa. Nk'uko byatangajwe rero, perezida w'u Burundi Ndayishimiye yatangaje ko ngo yigeze ngo nawe gukubitwa inkoni ngo zikamusema, ngo akekwaho ngo ubwicanyi agaragaza kandi ngo ibiboko ku muntu ngo nk'umuti, doko nyine ibi byose ngabigaragaza nk'umuti ubereye abayobozi bo mu Burundi ngo badakora neza uko bikwiye. Nk'uko yabitangaje rero,
Perezida Ndayishimiye perezida w'u Burundi yabitangaje kuwa 7 Werurwe umwaka wa 2024 ubwo yari mu ntara ya Bujumbura aho yaganiraga n'abakuriye inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano. Nk'uko yakomeje no kugenda abishyira ahagaragara bivuga ko ari ikiganiro kibanze ku bibazo byugarije umujyi wa Bujumbura, by'umwihariko ngo ikibazo cy'umwanda ugaragara muri uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'u Burundi w'ubucuruzi. Nk'uko yakomeje kugenda bivuga rero, yavuze ko abayobozi ngo b'u Burundi bakwiriye nabo kuzajya ngo bashyirwaho akanyafu ngo kubera ko ngo kubahiriza inshingano zabo ngo bimaze kunanirana. Nk'uko yakomeje kugenda bitangaza rero, Perezida Ndayishimiye yavuze ko ngo impamvu abayobozi ngo babona ibintu bipfa ntibagire icyo ngo babikoraho ngo ari uko ubibwira ko ngo ntawakoraho. Nk'uko yakomeje kugenda rero abitangaza, perezida w'u Burundi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ngo azi umumaro w'inkoni ngo kuko ngo mu mwaka w'1998 ngo yize nawe gukubitwa ngo ibiboko ngo bikamusema nyuma kandi ngo yo gufatwa ngo ashinjwa kuba umwicanyi. Nk'uko yakomeje kugenda rero avuga ko ngo inkoni ivuna toko nyine yakomeje kugenda avuga ko ngo inkoni ivuna igufwa ngo ntivuna ingeso. Yakomeje kugenda doko nyine yavuze ko ngo ukubiswe inkoni ebyiri ngo ntiyakwemera ngo ko bagukubita indi. Doko nyine yakomeje kugenda ashimangira ko uyu muperezida nyine yakomeje kugenda avuga ko ngo gukuba umuyobozi ngo yakubitwa ngo ari ikimenyetso ngo cyuko yakwikebura cyangwa se ngo yakikubita agashyi ngo akaba yakosora ibyo yari yaranze gukosora. Nk'uko yakomeje kugenda bitangaza rero, perezida w'u Burundi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ngo abandi bagakwiye nabo kuba ngo bakubitwa ngo ikiboko ngo ndotoko barimo abarengeye ngo nyine. Nk'uko yakomeje kugenda abitangaza, yavuze ko abayobozi nzoko nyine yakomeje kugenda avuga ko ngo mu gihe abayobozi batubahiriza inshingano zabo bagomba gukubitwa iki kiboko gusa sibo gusa ngo ndetse n'abarya ruswa cyangwa se n'abafata amafaranga mu buryo bwa ruswa nabo ngo bagomba gushyirwaho iki kiboko. Perezida w'u Burundi yavuze ko nawe ngo yigeze kuba nyine ko yakubitwa ngo ashinjwa ubwicanyi. Yavuze ko ngo kubwiwe ntabwo ngo bagakwiye kujya ngo bafungwa. Doko nyine yakomeje kugenda avuga ko ngo uwakoze ikosa ngo atakagombye gufungwa gusa, ahubwo ngo bagakwiye kujya babaha inkoni gusa. Yavuze ko ngo gukubitwa wambaye kosime cyangwa gutukwa uri imbere uri kumwe n'abana cyangwa uri kumwe n'umugore cyangwa n'abana ngo bawe ngo bitera isoni ngo ntabwo ngo ushobora kongera gukosa mu gihe ibyo bibayeho. Doko nyine akomeje gushimangira ko umuntu by'umwihariko yakagombye gukubitirwa imbere y'umuryango we ngo bikamutera isoni. Ibi kandi perezida w'iki gihugu abitangaje mu gihe yakomeje kugenda abwira abaturage ngo ko iki gihugu cye ngo cyaba ari Edeni ivugwa muri Bibiliya. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Perezida Ndayishimiye mu minsi ishize yatangaje cyangwa se hari amakuru yavugaga ko yaba yakoze impinduka mu gisirikare cy'u Burundi, aho yatangaje ko nyine aya makuru nyine yavugaga ko hari abo yabakuye mu myanya ndetse akaza kubahindurira imirimo. Perezida w'iki gihugu yakomeje kugenda yumvisha abarundi ko igihugu cyabo ngo cyaba ari igihugu kitagereranwa, ndetse aho yanatangaza ko ngo cyaba cyarahaye amazi Yesu. Nk'uko yakomeje kugenda abishyira ahagaragara rero, perezida iki gihugu cyakomeje kugenda cyumvikanamo ibibazo by'umwihariko ibijyanye n'isuku nke, ndetse no mu gihe gishize ubwo yakoreshaga inama yari yabereye kuri hoteli Club du Lac Tanganyika yabigarutseho, ndetse anavuga ko iki gihugu ngo by'umwihariko muri uyu mujyi wa Bujumbura ukomeje kugaragaramo umwanda ngo we ubwe azimanukira ngo akahikorera kandi ngo ntihazagire n'umwe ngo uzaza kumufasha. Mwe rero mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5 ku miyoboro wacu wa YouTube wa bisobanukirwe official. Amakuru tuyasubikiye hano, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi Nyagasani akomeza bishimire muhahe muronke amakuru yo nakagaruka.